Jaffar Express a train along ok chumpran BLE a song atum ingtang pring pen khang dunche Agriculture a hin pen SHG atuma phan ake joy pen hanamu keron pon Jaffar Express a train along ok chumpran BLE a song atum ingtang pring pen khang dunche Lason si kedam tang theripo ni phai kri siar ni adapor phaisar ke malom Peshawar Cantt pen Khyber Pakhtunkhwa pen Jaffar Express a train ke barbo mapora hot Pakistan alongri along Baluchistan Liberation Army mati thi hek pen BLE a song atum ingtang pring pen khang dunche Jaffar Express a train along kachi thabdun bang pharo ki thomra sarikuri amulokdo kopai kilang no pena jok ok chomprana song atum ingtang kring pen khang dun check pusi non malom social media achita yalong pen chini don International Desk Report Public TV Karbi Anglong Longchap tulusing ingleng arong ningkan phokep ki chok ser talin kar chopo Theripo ni phaikre phawar ni lakha kri silang phair MAC constituency ke parlo Longchap tulusing ingleng arong ningkan phokep ki chok ser talin kar cho ajai mek Longchap tulusing ingleng LP school pathu aklamalong si paman ponlo Longchap ingleng arong asor anparta KSA bolong komaji aro atum penche patir piponsi ningkan phokep ki chok ser talin kar cho ponji aphan terika mamai seng ponsi pini ke jotsi arani pachun ponlo Pini labang so mai ke padu ponalong aluhi aman peng pen MLA bidasing ingleng MLA dorsing ronghang KACE Madhuram lekthe homsing be maipu KCS TRPMI Besvajoti Teron Chunbang KSA TRPMI KAC Board Chairman Longki Be Bokolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Langpher VDC Chairman Dorsing Rongpi Lapen Penang Anke Thekiding atum chetong don Lason si Longchap ingleng arong asoratum mate Marat Longri Wildlife Sanctuary ke parlo along kedo kadu kabe rong koira hini araratu makisung ke boyelam alang lituma thengnu chithan dunlo Sonsi Pining an ke ningkan phokep sosilo alang litum halabang so arong along kachapo chepu voiphet chitami kaike taka phere so pensi donang bom Athe Forest Reserve ke parlo along ripinak lapen Kedam tang apora hotame batai hini an eviction notice palidam erlo lasimo kebang jilang apora hot jongsi lapusona notice nang pali thurok pulote kosonsi kachiterek thekpoma pusi alang litum ningduk chipaklang don Lapusona ki songalam alang litum thekpon longsi MLA bidasing ingleng dorsing ronghang lapen KACE Madhuram lekthiatum alang lituma phan lamchak pitekanglo lapen Cheklojoni jonthoma phetlo pulotangte longle apota sitami ronpon phetpo pusi kipu anparta longchap tulusing ingleng arong pathu aklamalong open state towar lapen dolong mate bridge sitami pining pen paklem phetpo pusi lamchak piteka anparta surihinira trok asingkan aprang pen kedua tuma phan anki ilituma khaimati karbia khayaphan forest protection ek aron pen klemponsi kaiki ateng dolong thepo pusi langpher MAC mati KAC EM ake haiba dhuram lekthe pen lamthe pachini tekang
Lapen difu LA pensar bidasing Ingleng sitami alang litum arong aparman LP School ME School apan School Building Pakimpon po pusi lamcak pitikanglo. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Trong Sertalin palon lo, taso meeting lo nang cetong dun, dosing long hang ke hai, siam ke bang ni alam do, monta siam abang hala, Amit Shah ke bang ajo ni, chief minister hang dia, amat damang kolong, nunggu ajo ke cetong, alam do akan pernah ke, kalau jalan, tasi alang ni paman ni lidolo, dosing long hang dolo, muduram lekte ia maki hai dolo, MLA bang ni, lapen ke, embassy nu, lapen board chairman. Akai pun padu. An parta KCS presiden akai kumsing be alang ditadu. Apa pini ladak kaduk lapor alang tum duk isung tu boy alam nang cetandu. Isia bang ke lapulo kota long nang. Isia bang pulo towar do nang. Isia bang pulo parta disapen la jom nok asad long do nang. Isia bang ke aku LP school, ME school bang. LP school government law, ME school bang ta provincialized nang. Ta so dimandu lapen ke aku lahai pen badeda langgijun tuar alam dan. Sini lidum cecakang lo siam ke ai jompanang pusi asi longlia potota dak long ipo. Lapen ke dolong ta la dak long ipo. Ta dolong tangda te patra disapen la dak long cabing leng long kecil lang ke damia tobar la ta long ik itu belum soal kolong dolong bang ke non tenda kori el la dolong tangda la visi tobar hala bang ripo non la hoju la so che klong bong hoju CS bonai lu bolote epura che klong pen wokoda long de hoju tabjin pen ini amok simpang ceng long polo tapi itu lah kota bang ya kota bang la ke non Ceto Johnny api report lompo, la soal visi kota talompo. La bang ala mondolo tumda mondolo te dan official kemsi nang thalo. La so sarvi ala tumdo na koi. Ate epen aron doko la so bangla ke forest ek ate ng bangla tompan 50 বছর লেগে দলো পড়তে লাগে লং কota long ke dolong ap kota long. La so bang la bang election nelo. Lahano, epen school building ta community hall ta do community hall ta bang local MNC EM osla ta ka section no epen nilihin pendame hala ME school lo LP school lo renovation plus boundary pun rodak amane mo teninga ni kana bong people ku cecakang la chol le ado ningkan poke pechok serta ligi palon along CM oh wow la tursing ingleng a hotel lo la ke nang men ke ladak longcap tulusing ingleng aro along jam poke bichok la bangso sertalin pipon matela bangso apun timu ke paman kontek ladak ke cari pon sertalin katalo na mailong itu kagelang itu rong asar kenceng no rong mita do na pilih ini kenceng si suri akan curup aja ringo abang so haba kenana amun itu sini ne de labang so haba long rong wan si doma lapen ke koson lo mahala da ke do ke thak laso aku thak lama bang ke sini bang komplit tapi ni abang ke lada kalang litun apori ponpen sisi pulkimo ason ke paman pontek la bang ke ni kalang kan churu re ni ningkan krisir kebra soksi kebra isi pada soksi keb so ningkan open si lada ro bang ke rong ke seng kusi kalang litun mai ke phalam helang bang ke than pon liko lada bang ke wildlife sanctuary mate forest reserve laso pangdak dia kan di sini lagu bangke rong sengkon situ. Sekarang laso forest labang so kepar lupon aku dak rong sor tu bangke inglo sor kena pasi kita ke langit heka dia jo
khala so hotel ada kedo Agriculture hin pen SHG atuma phan ake joy pen hanamu keron pon Lason si thereponi phai kritrok arni lakhaing koira trok duar baguri MAC constituency ke parlo dolamara bijuli open state along SHG atuma phan ake joy pen hanamu keron pon bangso mai along aluhi aman pen kache tongdun rongmong be block pen sar gaurang chatia adu ahin pen tache tongdun lapen ari sangho dipok sarma sitami che tongdun lapenan parta AR of Living a member Sar Mohon Taru Sitami RD Pidunsi Chetongdun Bangso Ajai Meke Dengpon Jipura Arnike Ong Pen Rong Sorpen Chingki Jethan Padupon Lapen AR of Living 5 Aputhak Pinang Ansar Mohon Taru Pen Klardak Pen Thanpon Lapen Anparta Hana Khiti Kosonsi Kiklem Nangji Mapu Sitami Klardak Pen Chingki Jethan Padupon News Desk Report Public TV Karbi Anglong এগ্ৰিকালচাৰ বিষয়ে মিটিং পাতিছিলে এই বিষয়ে আপুনি দুই একাষাৰ ক'বচোন মানে আজি আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান হৈছিলে ইয়াত মেইনলি আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ তাৰো ডাঙৰীয়া যিখন ইয়াতে গাঁও হয় বিজুলীত আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আৰু যিটো আমাৰ বেলেগ বেলেগ স্কিমৰ আণ্ডাৰত কিছুমান ইনপুট আহে যেনেকৈ বীজ আহে সেইখিনি যাতে আমি গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মেইনলি এই অনুষ্ঠানটো পতা হৈছিল তাৰ উপৰিও যিবিলাক আমাৰ খেতি বাতি হয় শাক পাচলি হওক বা বেলেগ বেলেগ শস্যৰ খেতি হওক সেইখিনি আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বা অফ ছিজনত আমি কেনেকৈ খেতি কৰিব পাৰোঁ যাৰ পৰা আমাৰ কৃষকসকলে বেছি লাভান্বিত হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে আজি মুখ্যতঃ এই অনুষ্ঠানখন পতা হৈছিল কি কি দিছে আজি ইয়াতে আমি মাটিমাহ মগুমাহ বাদাম তাৰপিছত ফিংগাৰ মিলেট আৰু জিকা গুটি সেইখিনি আমি আজি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ এই বছৰ দিবনে নে অহা বছৰো তেনেকৈ নাই তেওঁলোকে যদি আমাৰ লগত যোগাযোগ ৰাখে প্ৰতি বছৰে আচলতে বছৰ বুলি নহয় তেওঁলোকে প্ৰতিটো ছিজনত এতিয়া বাৰিষা হ'ল বাৰিষা অলপ বেলেগ খেতি খৰালি বেলেগ খেতি প্ৰতিটো ছিজনত তেওঁলোকে আমাৰ পৰা পাব পাৰে বস্তু মোৰ নামটো গৌৰাংগ চেতিয়া কৃষি উন্নয়ন বিষয়া ৰংমংগৈ চাৰ্কল dak nangatitong daw ng tumhanta nilihin ba nahil jume pilo kalau rat pa nahil jume pilo kalau pini agriculture bata nitum dak idio lum mane rongmong we block alang li char pini dak rong anwang sila kadowi black gram green gram lapen badam lahi nang karon panwang wala isi awareness koson si khiti claim benetum koson si tingthur jima isi mane zero budget organic farming বা natural farming মানে il tumlong check tado bamboo do hanchila ka chili kado alangli nang chakang lo alangli edio baranggo setia sar kado pini environment bang ke meu di tumte thenglong kado da karjudun kosonsi chingthur jima khiti campaign puisi alangli isi idea pilo kado a model isi nang pilo isi kitchen garden ason lo so lo anu tinta মানে যে চেক্ৰয়দুন লজে 1-2 ঘণ্টা কে নিলি হেমা পান লসো খেতি ক্লেম পান কদো রাত তুমতা মানে চেক্ৰয়দুন দলো লানলো মানে লা 5 ইস বথা নিলি কাইতা থান বমলো কাইতা লকে দো নাম প হোম গার্ডেনিং দনো হেলথ কেয়ার দনে হাইজিন দনে হিউম্যান ভ্যালু দনে হারমোনি কা চিংরি দনে কাইতা থান বমলো লকে থান পন বমবো লা মানে উন আনগে ইতু মানে cerok tok ame bang kaita dopon bom nang po aku practice ta kuri nang po lalo agriculture alang tum handa antu se choro lo lasar tum gorango chetia sar handa alang litum rat hoi ba nili hin benda alang tum pan ahir dume pitelo kardo